pang ate semalopa dekarong benar sepakut nyata pangarep esto na orang tua tahun keteng seela marah ate tak nyangka bekal tak pesa markena tika akelui bule sanun to atik kentunya pun takdir seko besar bula bentika akhirat pesa. Lacung ojak karesna Gusti Allah kuat aki abdina ngadepi duh cobaan panikan bulanyo premo ketika lapangan no cuma sok loros de swarkena lacung ojak karesna Gusti Allah kuat aki abdina ngadepi duh cobaan panikan bulanyo premo ketika